ole ka video ka lo lom le vek chewa he video chuan thil ho te te kan ni tin nuna kan man tang khai thei tur mo i simple english sirna ani na angin simple te te kan khai kho manga i ka video hi a cho roi viawa a ke la fuang idioms te phrases te tiang te po kha karon da tuna chuan simple english ni tin a kanin bia ka conversation kan man ang chi khatiang ol te te kha karon da do na ni chuan man tang kai theu kan lo tu manga hi entinan english hi mizo tong po soidan ki chi hrang mo entinan itong dan khamo the way you talk mo itong dan kha amo hi athu asoi tum in ang si mo ma se hi hey english word san man tu tam tak po kha omani voina kan man lo poi man tu tam tak om hang kha khanang ma ni in lo hre thia manga hei hi mang si hei jok hi mang box ya tia khan buai lo tur english hi tong hausa ania chu wang chuanin i thiam to ka khanin mangam la i echumi chona mang si ka man hi diklo mani le ti khan buai siang che chuti lo chuan english a mai son ngai lo a big takin especially for conversation mo talking a khan mai son ngai don lo ni mi man kha a khan buai lo la i man kha adikem ti kha dictionary ate entry nang che ole kan ti le du ama in i kan thil sir tura lut nga lang conversation in chang i tonga kan ni tin nuna kan man in biak na ang chi khami te kha i kan en hawang he video chuan enge mi i mu a thian te nen in mu chuan enge izo masak de bertrin amo enge how are you mo how's going how are you tiang ka enge an tina ani I try tina I'm fine ka try I'm fine mo I'm fine by the grace of God mo pathian zara ka try tina by the grace of God ti chu pathian zara tina ni mai mi chau tong chuan I'm fine I'm very well by the grace of God ka thalut tu ke pathian zara mo I'm fine ti poi mang the I'm very well chuan min thilan zo renga polite taka chuan I'm fine thank you mo ka try ka lo me what about you enge nangi an tina te ni kha kan soi du a chuan I'm fine thank you ka try ka lo me by the grace of God point thei pathian zara ka try tina ani chuan entian how's your feeling mo how's your feeling ti te po enge an I try tuna I enge an tina ni how's your feeling mo entian dam lo te lo kan ta how's your feeling are you feeling better now how's your feeling enge an are you feeling better now are you feeling better thazok now tuna ama ain I thazok em tina ni dam lo ten kana how's your feeling are you feeling better now mo did you sleep well last night mo did you sleep well ni zan te mu thaim tina so na ni kha kan soi du ani chu le I conversation te chon kan lu tang in lo in muwa thian te nen enga mo enge email rian ngai lo te po thilin zo do enge I cho ei du song enge I du song enge food lama hen ingai nat ber ti kha I zo du ni what's your favorite food what is your favorite food mo what's your favorite food enge I chongai nat ber what's your favorite food enge I chongai nat ber I chodu ber ti na ni chuan enge I du ber kha I soi to meyang my favorite food is mo salad amo pork amo enge mizo dish mizo kan nia mizo cho mizo dish kan dua khatiang po khan pork te po voksa te po I soi thei my favorite food is poi ti thei I love chicken a lot hi arsa hi ka du lutuk mo I love po ti thei ni I love chicken a lot mo I love salad a lot mo my favorite food is salad ti tele chicken ti de
my favorite food thì cái này ai à bộ kan I love thì cả I love chicken I love salad a lot mo a lot thì cái chú lút tục tí na thì bộ mình thấy ta I love a lot salad cái đủ lút tục my favorite food is salad mo salad cái example là cái pe favorite food favorite thì chú đủ bear mo đủ bear ngay nát bear kami soi na ka ni i kha i đủ cái mang thấy ani chuan sa te e nga em do you eat meat mo do you eat meat do you eat i em meat chu sa ti na do you eat meat sa te i e nga em yes I love a lot o ka du lu tu ti na yes I love a lot especially pork ka du lu tu especially ti chon abik takin pork mo vok sa hi ka ngai na especially I love beef thì chân vok bong sa chicken arsa tiếng ril kan fish i du ber kha i soi le ma yang meat lama sa lama po khan mo chu tiếng selin i du lo ani point no I never eat meat sa ka e ngai lo sim I'm vegetarian I never eat meat vegetarian kan ni a thai hring e mi kan ni a meat sa lam reng ka e ngai lo ti na ani chuan enge i free time ate I hun ola enge ti thin what do you do in your free time what do you do in your free time mo what do you do in your free time enge I free time a khan I hun ola khan I ti thin I hun ola ti thin kha engai tuang mo enge I hun ola ti thin le khabui cheer thin nge game si khel thin nge khatiang khan le khabu cheer thin ni chuan I like to read book le khabu cheer ka ngai na I like playing games khel ka ngai na mo hi enge free time a khan I always play games when I get free time mo games ka khel zia thin free time ka nei chuan mo ka tiang ang chi khan chuan what's your favorite video games ti chu enge if video games ngai nat ber mo what's your favorite video games enge video games ai ngai nat ber what's your favorite video games my favorite video games is mo ML po ni se ML hi Mobile Legends dinamika ML games lampang hi katui lo em ka hrela wa ML te an khel thina ka tiang video games a kan engei tuina ka my favorite video games is po khai ti thai ni mo my favorite video games is ML engei games tang FIFA mo my favorite games is FIFA like football mo ka tiang ang chi te atam thei ome kha I du kha ti khan I soi thei ani le who is in your family tu tenge in chung kwa te ni in chung kwa te tu tenge who is tu tenge in mo in your family tu tenge chung kwa te kha tu tenge inu te ipa te ipi te enge u nau te tiang khai soi ma yang I have mother father and two brothers I have mother father and two brothers nu kanaya pa kanaya nu le pa parents kan ti khamo nu le pa and two brothers u nau mi pa pani kanai enge I have mother father and three sister it depends mo nang ma khan eng za nge in nei ang chi kha tiang khai soi le ma yang a chiang ang te ro kha I simple English ania simple te a soi kha kan sirani alera tanga lalavin step by step khan idioms endu inni chon idioms so kia en ma yang tu na ka video hi chu he chu elementary ho no pang ho sir chi ni hi class name deu iti le he chu skip thei ma se kan root rules elang kan thei to ken o chuan enge u nau pian pui hi
siblings an ti do you have any siblings mo u nau pian pui chul khat chuak siblings an ti chuan hei englo ka da hi ka sai pho to ang khan mizo trong le English spelling te engkim ka da hi hi in lo en pa se langa siblings ti chuan u nau pian pui dik tak chul khat chuak mo do you have any siblings kan ti chuan pian pui u nau in ayem mo pian pui u nau in ayem yes I have two brothers yes I have three sisters I have four brothers two sisters and three brothers mo two sisters and three brothers I have kan ai two sister and three brothers u nau pahnih le u nau mi pa pathum kan ai mo kha kha chun nang bang I don't have any siblings u nau kan ai mi alo I don't have kan ai lo any siblings u nau pakhat ma kan ai lo ti na ni u nau in ai chuan I have two brothers and mo u nau mi pa pahnih le one sister mei che pakhat kan ai amo I have one sibling mo u nau pian pui pakhat chia kan ai ti na kha ani chuan inu le pa ten na an thokem mo inu le pa ten na tho an neem na tho ti hi entianan work te po na ani a job te po na ani a entianan na tho ineem ti te kan lo zo chuan do you have occupation ti te mo khat kha lo kha ba ka khan he hi akamonan mangna saboka what do you do for living mo what do you do for living enge na tho inayem ti na khatiang angche na tho kan ti khan eizon na entianan lowa vakalova fe satli ani lovin entianan mystery ain lo ani lovin permanent job angchi he zirtir tu te khatiang angchi te soina kha ani kaka occupation ten tia hi what do you do for living ten tia what's your job ten tia khatiang te khan mo hi chuan inu le pa ten na tho an neem ti kha kan lo zot le du ta ni ti hian kan ti le ang do your parents work mo inu le ipa khan parents kan ti chon nu le pa do your parents work inu le pa ten na an thokem mo na tho an neem ti na ani yes both of them work mo yes both of them work both pahni in an thok ve ti na ani chuan enge an tho kha izot le du ta ipa apa chon enge ti i hredua anu chon enge ati i hrele dua tiro chuan engtin ngei zo leang simple English ngai tu ala har salawani mo hote te ni kan ti kha i ngai tu pe chona ol lutuk enge tu kan man nak te how kan man na te huat kan man na te kha tiang te kha i ti hen mi so tong ka ron soi fia zela kha khana pui nge cheu po ka ringani enge ipa chuan a tho mo kan engtin ngai soyang what does your father do mo what does your father do enge ipa chuan a tho what does your father do my father is a teacher kapa chu sir tir tu ni he is a teacher he kan man chon apa I pronouns ming ai wo kan ti kha mi pa my father is ti ai chon he is ti po man thei ipa chan chin in soya wang kan my father is ti ai khan he is a teacher mo sir tir tu ni what does your mother do ti nein angre inu chuan enge a tho eng na nge a tho ti na mo she is a teacher too ani po sir tir tu thawani mo my mother is a teacher too ti awo tu ti te as well ti te also ti te hi same mania a in anga po ti na vekani kha buai lo tur mo my mother is a teacher too mo kanu po sir tir tu thawani ti na ani chuan enge an chung kwan family chungchang izota
khata khan enge pi le pu te na yem ti te kha ila zo tu theya pi le pu te hi engtin nge kan soi grandparents kan ti parents nu le pa grandparents pi le pu te mo I pi chu grandmother pu chu grandfather mo grandma grandpa an ti kha riat bok tu enge I pi le pu te an ladamem I pi le pu ten an ti pi le pu le te la neyem ila neyem ti khan enge kan man thin kha do you have inayem do you have inayem ti na ni tiro do you have grandparents pi le pu ila neyem ti na ni do you have grandparents pi le pu te ila neyem ti na ani do you have grandfather pu inayem do you have inayem grandmother grandma grandpa anti tun la chun grandma grandpa ka short form ang kan grandmother anti to khelo grandfather anti to khelo grandma grandpa anti do you have inayem tina ani inai chuan yes I do have o kanai but they're living in different village o kanai ma se mundanga an cheng khodanga village danga a different village ti chuan different chu a hran pa mo village danga village ti chu khote thingtlang khuak keima ni khuwa ti meng hei Mizoram chon thingtlang fek kanita village I khote khami soina khani me they are living in different place different village different place it is on place chu mun ti na mun danga different village it is chuan khodanga ti na they are living an cheng mo they are living in different village mundang an cheng pi le pu te ila ne ma se mundang an la cheng tina chuan a pi le pu te kha an tlo ve thinem an vazin ve thinem mo eng tik eng angin nge an tlo hun kha isod du ta ni how often do you visit your grandparents how often do you visit your grandparents ipi le pu te chu how often ti chu eng anga singin nge often ti chu fo always ten en ang how always do you visit body thai how often do you visit your grandparents ipi le pu te chu eng tiang anga singin nge in tlo thin ti na ni eng angi singin nge I tlo thin kha kum khata voi khat ani chuan once a year mo once a year kum khata voi khat twice a year kum khata voi ni once a week ani chon kar khata voi khat ti hian chang thei example kan siamang kar tina I tlo thin chuan I visit them every weekend mo I visit them every weekend kan ti chuan hey Saturday Sunday car top tina week car end chu top car top I visit them mo kan tlo thin them chu an ma ni pi le pu I grandparents te soina mo I visit them in vatlo thin an ma ni kha mo every weekend car top tinin kan vatlo thin ti na ni I visit them once a week mo car khata voi khatit lo thin chon once a week car khata voi ni itlo thin chon I visit them twice a week mo voi thu mani chon thrice a week khatiang zel khan mo itlo zat kha isoi thayani chiang tura nga yang chuan cousin kan ti hian enge sibling chu kan hreto I sibling chu I u nau pian pui te ni I cousin te ni chuan I pian pui te ni lo I pate fa te mo I ni fa te khatiang ang chi kha chul khat chuak in ni lo si in relative kan ti chuan chung te ani I cousin te kha chu I pate fa te khatiang ang chi chul khata inu le pa fa ni lo si ma se
inu u nau fa te mo ipa u nau fa te khatiang kha cousin kan ti u nau thau ni si khan mo do you have any cousins do you have any cousins cousin ni nayem u nau pian pui ni chi alo khatiang u nau thau si kha inayem yeah I do have kanai yeah I have cousin yes cousin kanai ti na ni inai chuan nei no I don't have chuan ai kanai lo ti na ni le mai do you get along with your cousin do you get along with your cousin I enge inin po thinem inin po thavem mo inin be thinem mo inin po thinem do you get along with your cousin mo I cousin tenen son inin po vem inin bengaim cousin in bengai mi alo te po om thei ve ni a lo in be thin te po om thei ve ni a in po ngai mi chung lo ka cousin ani ral khatha train so ka pate fa ni ka cousin ni so ka first cousin ten ti ma se in po chung lo te hi om thei ni do you get along with your cousin mo inin po ve thinem yes inin po chon yes we are very close in close te wa mo in po de when ni chon yes we are very close in po ngai lo ni chon no never ngai lo we never talk with each other kan in be ngai lo it seems like cousin satli mai kan ni mo khatiang ang chi kha hi tiang te po hi om thei ani chu wang chuan cousin te eng angin nge inin biak kha zo che ni inin relation kha traim do you have a good relationship with your cousin good cousin te neng khan good relationship in po na thatak in neyam ti na ni no we don't ai kan nei lo in nei chon yes we are very close kanin close lutuk kanin po lutuk ti na ni chiang te ro do you spend time with your cousin do you spend time with your cousin I cousin te nen chuan hunin mangayam do you spend time with your siblings mo cousin ai siblings man chon I u nau te nen khan spend time ti chu hunin mang ho thinem in khoral ho thinem mo hunin mang thinem in kom ho thinem ti na ani kha in man thin chon yes we do kan mang thin no we never ai kan mang ngai lo kha chu chan dan it nang mai chan dan nang ma I cousin te nen in po dan te I u nau te na relationship with cousin relationship with sibling mo good relationship you have to build more you have to build more you have to build a relationship with your cousin enge relationship in po na thatak kha in siam turani mo I u nau te nen po you have to build a relationship with your cousin I u nau te nen I cousin te nen khanin relationship thatak in siam turani hi I u nau te in ngei taka oma thatna te le a relative chung khat te si you have to build good relationship with your relative mo I relative te chung khat te nen khanin in po na thatak kha in build turani in siam turani mo hi poi mo em ani hi achan chu chung te hi chung te an ni chung te in po ngai mi alo om te thil om the ni chu wang chuan relationship thatak kan nei thu chuan ma ni hi kan poi mo vek ka kan soi tel zo kan ni chu chuan tunga in chung kwa hen upa upa ti na chu all ti na ni upa ber chu all this mo who is the oldest in your family tunga in chung kwa khan upa ber who is the oldest in your family mo my father is the oldest person in our family kapa hi kan chung kwa chon my upa ber my father is the oldest in our family kapa hi kan chung kwa chon upa ber who is the youngest in your family tunga yang ani chon no pang youngest no pang ber tunga in chung kwa no pang ber my sister is the youngest in her family kan family kan chung kwa chon ka sister hi ano pang ber tina ani who is the most intelligent in your family
tunge in chung kwa hen finger intelligent thil thalam finglam who is the most intelligent in your family tunge in chung kwa chuan finger fing thalam intelligent kan ti chuan hei fing phakara ni lo ni chu mo hi biso tong hi thiam hara intelligent ti chuan a fi ani ma se biso tong han soi chi tu hen hara sa thin ni who is the most intelligent person in your family person kan ti chuan mi mal sai na khani a tunge intelligent ber thiam ber fing ber ti han dai la athang tunge le my younger brother is the most intelligent in our family. My younger brother is the most intelligent person in our family. Kan chung kwa chon kanau hi ka unau pa kanau mi pa hi athi a intelligent ber a fing ber mo tunge phakar cunning. Who is the most cunning person in your family? Spelling kada hi cunning. Who is the most cunning person in your family? Tunge in chung kwa phakar ber mo masial ber it soidu chon selfish. Who is the most selfish person in your family? It is chon tunge masial ber cunning ani chon masial ni chuang silo hi fing phakar de wanom hi tiang hi cunning ai mangang selfish ani chon mani masial in your family. My little sister is the most cunning person in your family. Kanau mai chiat ei kan una chon a phakar ber. My big brother is the most selfishness in your family. Mo kan una wa chon ka u hi masial ber selfishness ani chan selfish ani chan masial ber tina chuan chu tiang chi asel chuan I cunning ani chuan I phakar ber mo who is the most good person in your family? Tunge in chung kwa good person in chon traber. My mom is the good person in your family. Kan chung kwa chon kanu hi a traber ti na ni chon chung kwa jin chua te khanu amin tiem mo entir nan jin chua reng reng hi nu ma chung kwa jin chua. We should build good relationship with your family. In nang ma ni te po kha chung kwa te po hi relationship that tak hi kan build tangai ni mo I enga tinge chung kwa kan lo om ni family kan ni na chan chu in humang ngai lo entir nan video kal tlanga ka soidu pakhat chu in lian deuh in neya in lu ta man lai chon in pakhata cho thleng pakhata an kilani in mangai na hin na sa mani tuna chuan inu le pa in I tho hun an hreto lova tiro game si khela cho ei huna inu le pa ten chon eya nan kala idu hunai thawa cho eya na idu le game si khela ti khan in om thin hi engtin nge chung ko hi man lai kan in mangai na mun so ma thena mun nga po hi kan nei kher lo mai theini ti hi ka ngai tu na om thin chu wang chon you should build relationship with your family mo relationship kha in chung kwa khan siam thei khanang ma khai ni mo chu vai chon chu wang chuan you should do the right thing thil dik iti ngai enge thil dik chu mo nang ma khan ngai tu la engtin nge cho a huna kan ei ho thayang khatiang te kha apoimo kan zep tel zok ani chu nang ma khain en la I choi do game si khela wanga choi do na ko ngai te lo ni nge kha khan eng ko nga ma pui lo che gamers in ti awanga ka chu ti khati ei zon nan tak tak atling nge I entir nan ramdang ei zon na atling te va ti chu entir nan mi chora ma po atling to te me then khatan chon amaro chu eng ang mi nge ini kha ngai tuang che ipa kha eng na thok nge ania inu le pa te khan I games khel khan chom che chuan I game si khel khan eng ti khuna nge ilak chua thei sum le pai kha eng ti khuna nge chom le thei kha poimo hle
kan zep telani zu tun lai ka ril ru a khat ve ema wangin chuan nu le pa te ne na hei chung kwa jin chu ho kha in nei ngayem. Do you enjoy traveling with your family? Mo, do you enjoy ihlimem traveling? Mo jin ko alvel ka with your family with chunen I chung kwa te ne na jin chu kha anuam I enjoy thinem. Mo kamizo na kani. Do you enjoy traveling with your family? I chung kwa te ne na jin chu ho kha anuam ti thinem I enjoy thinem. Yes, I enjoy a lot. O ka hlim thei lutuk. Mo anuam thei lutuk. Ti na ani. Yes, it's always fun. Mo anuam thei lutuk. Ani chi ani chung kwa te ne na hlim taka kan oma thil kan ti ho thlu kan nuam hi om lo ni. Le he video chuan kan du tok le photang a chunga conversation tam tak karon da ka utilize dan mo man trang kai dan in song don ni chu mi a chon engwangin nge I do have mo kanei tiang chi te. Do you have inayam tiang chi te. Mo enge kha tiang ang te ni a in lak lon dan ang te kha simple English atang hen easier don ni chuan nakina chuan rei lava mo I hriat lovin automatically in improvement karon om nge don kha chu nangman a ka thiam thei lo ti khan ngai tu lo la mang to pro se thiam em he video hen enge easier chu kha poi mo lu tu ka ni I kha mang la mang tang kai la do you have enge kaning enge selfish ti te le khatiang te grandparents tiang chi te relative ti te a om nual mai khatiang ang ho te ba ka khan I enge thil dang bel tur khai song don ni nang ma khan kha poi mo ni I chuan he video chong kan du to ka nga sei lu tuk do na I ka channel te like le comments te in lo pe a subscriber tam tak tun la ya I subscribe tu ka nga ve hle a ke lo angin kalom hle a heng hi nang ma ni comments le likes zara te share te in lo pek thin zara ni kalom tak set ani chuan ka video ngai hlu tu te in ngai hlut anga I in ta na thei top chu hi ka ti mak mo ni thei top ka chua chel bok ton ni ole a sei lu tuk don lo in enkol traula next video in hmu le theu kan tum don nia